Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Sana ko kailangan nga mapan iti garden ita. Ay nawaw, iti anya aga po, Rodolph. At datilakad ni Tata Guryo ita, kat kinasarita nak. Siyak kano tagpataya iti huweteng. Makalawas mo dahi jay. Anya? Sikapay lang timakam mong agsibog. Kan mangiwayway itinuang ta. Napatpatag ka di day taahweteng. Di ka matanagan bakit? No dati komisyon ko. Di gumatangak to itinaimas asidata. Ay nawaw, day tahweteng samot ti papanan ti oras mo. Kat trabaho lang tamot dahi jay ka. Saan ako na makidibatikan ka? Taamok asaan ka matlaang apaabak. Wana ata husto mo't ibagbagak bakit? Trabaho lang mo't dahi jay. Agyaman takit di tasyak ti kinasarita ni Tata Guryo. Isupay pagkwartaan. Sa dino ti papa na, Mari Susan? Iti garden me, Mariteriang. Saan kayo mo na nagkuyog? Kanila kayo mo, Mare? Ta saan ka no amapan ijay garden ita? Anya? Siya ka no ti makaamo iti garden kantarakan me. Tagpataya iti huweteng ita. Ay, wan. Nadamag ko nga iso ti kinasarita ni Tata Guryo. Itagaya mo namang rugi, Mare. Marurudak, Mare. Ay, relax ka laang, Mare. Imbes nga ado ti agururay at trabaho. Italaang matkit di, Mare. Dayta ang weteng aday ta ti papapanan ti oras na. Saan laangan nga agtaya, isumutin ti agpataya, Mare. Mariteriang, agtaya ka mo na. Ado ka di mo't lang tinagtaya, Pare. Ato mo Mare. Di dakkel mo ti commission mo. Agtaya ka kide, Mare. Anya tamom ngay, amangan no mangabak ka. Sige man nga, Rod. 11-17 ti numero akayat ko tayaan, Pare. Manungay, Mare? 500 lang. Nay, nagdakulan. Wana tapno mangabak ka, di dakkel to mo, ti pangabak ka. Wan mo kide, Mare. Adda ti puntong. Inton Sabadaw, dumagas kan tulangan ijebalay, Pare, tagtayaak manan. Hey, nawaw. Anya ti arabidem dito'y paradaan, Rudolph, anak ko. Agtrab-trabaho, nanang. Anya? Adda nga mintilakan ni Tata Guryo. Isosak pa lang ti agpataya, nanang. Asino nga rod nga itinangiwayway itinwangyaw? Asino tinagsibog itimulayaw? Ni bakit ko, nanang? Nagagat mo dayjay? Kita amagan no pagintiri sa dagiti taya. Ni nanang mo. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Amok ti ugalim ka. Di na ako matibabay dito'y paradaan, nanang. Intong kuan, matismaya lagi tagtaya ko na. Adun sabat ten tinagtaya. Ang tumot na. Ay, huwag gayam. Nag-house to house sakpay Kaya't asawin day ta, dakal tig-iganam ataya ti tataaw. Wala na. Saan ko nga itaray? Palpalagipan ka laeng. Tapno saan ka amaylawan, anak ko. Narigat ti maylawan. Ay, nawaw. Naimbag lang atasan ko ngayon submit ti tayo da Mariteriang. Isumo lang. Asan anang habak tinumiro at tinayanda. Anya ti ko ng Rodolph? Ay, kwa bakit?
Adda ka magamit ta. Apay, di mo ka dinarik na asim mang putakon. Bisyak magamin, bakit? Ulitan man timbagam itay. Awan na dyan, bakit? Sa bali lang siguro tinangawatam. Nang runak yung madlaw, anabambanog ka. Taya kun kunam itay. Hehe, jay taya ni kumari materyang, bakit? Dakkel, ngam saan anangabak, iso sayang kunak. Madala ang timadamag ko. Relax lang ka, di susan, bakit? Good boy, ito sawam. Nya. Maya manan, mariteryang. Saan arimuar tinumero at tinayaam? Oray alanganan da tao. Agtaya aklat ta pare. Addan to siguro mo ta. Kasta ati mayat ang mindset teryang. Anya nga tinumero at tayam ita. 7-12 mata na. Manungay mare? 500 man na. Ay nawaw, dakkel ti tayam mare. Kasta talaga no agtaya ak pare. Ang mga numakatsamba da tao. Wala mare, at tanto Sapay la ko maa pare. Agtaya mare. Kung natang aron, hanggat may buhay, may pag-asa. Anayon matan nga mo may data Rodolf dito'y balay, tiriyang anak kaw. Wen atatang tao may naalalaan ti tayak. Taya, Tayak iti weting. negoryo nga ay. Ada na patag-alakan na tatang. Iso ani pari Rudolph pay lang dagpatpataya. Awan latam mo kiti data Rodolf. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ang mga nulukwan na kayo data tao. Isuasan kayo ang mga aba. Saan matkit di tatang? Talaga laang asaan arimorti tinayaan mi a numero. Ngam addan to ka di. Kumusta matan ti gardenyo, susan anak ko? Manungal daw laangan, mabalinan ti agapit, nanang. Ay, kat nasaya at ano kasta? Marurudak iti anak yun, nanang. Ay, nawaw. Apa yan? Una, tagan enjoy samutan nga agpatpataya. Saan ka di pa'y nagsubli na jay aguryo, anak ko? Saan pa'y, nanang? Damag ko kat agpa-extend. Ta saan ka no analpas ti ilaklakad na? Sino pa yan nga itimang tulong ken ka? No day tamat ten huweteng ti asikaswan ti asawam anak ko. Mangtangdan tulatan ano kasano, nanang? Dakkel siguro ti maalala na ako misyon ti huweteng. Agambay kasaritak tumanan ti anak ko. Sa dino tinangalaam iti kwartam si ka, Rodolph. Ay nawaw, di mo pakibiyangan dahil tabakay. Sa dino tinangalaam iti dayto a kwarta kunak. Nakitak iti turugan ta. Apay ngamin nga ijay pay lang, di nang iturinak. Apay adi ka sumungbat. Sa dino tinangalaam iti dayto a kwarta kunak. Apay ngamin ang pakibiyangam amin aya. Amangan mat no kinupit mo dagita a kwarta, Kinupit mo ta sasawam dita. Di ka aramid, Rodolph. Kamali, di bang panunutan bakit? Jak pag-interesante kwarta, dagiti agtay-taya kanya-kanya. Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Tano saan talagang agsungbat ka kanya. Naawatam. Ay nawaw, nangabakakmatlang tatang! Nangabak itay? Iti weting tatang! Rimwar ti numero at tinayak. 500 ti tayak tatang. First time anak kaw. Uwan nga ron tatang. Kamaudyanan na. Nangabak matlaang da tao. Manungay ti pangabak mo anak kaw. Secret pay laang tatang. Mapan mo nga ruden alaay. Mapanak to iti ayanda Rudolph inton madamdama tatang. Mangidan sarak nga ruden iti kanenta. Tiriyang anak kaw. Anyat orasan, ngam di ka matan malmalpas amangan di ta, Rodolph, lakay. Ay nawaw.
Saan aso mong batilo ko? Mangmangag na ka de, Rodolf! Anya kami nanti ko lang susang bakit. Ounay kan lakay. Itay pa'y asa uak asa uditoy. Ngam dinak matpagan ano. Kaslaawan timang mangag mo. Pasensya ka bakit? At talaang tinaunag ka pang panunutag. Adda ka di parikot. Ay kwa, bakit basta kas dyan? Basta kas jay. Okay lang bakit? Iti kastaan langam. Madlaw nga adda parikot mo. No siyak ti sika ibagamon. Amumat nga agap apurada tao. Iso adikan agbunto-buntog dita. Agrobot ka din bakit? Di nakpakadanagan. Kabailak asul bareng no anyaman ti parikot ko. Sa dino ti papanam, Mari Teriang. Iti ayan niyo, Mare. Ay, ada ka nila kay Mau. Ay wun, madama ti panangan na Mare. Mayat ti isang mo ita. Sika mamat ti mangabak iti huweteng, Mare. No kasta, nangabak kamat gaya man Mare. Wan, Mare. Naimbaglaangan ata nagtayak ka nila kay Mau. First time ko ang mangabak, Mare. Ay gat na saya at amare. Manumot ng tigastos mo iti daita ang huweteng. Wan nga rod, Mare. O sige, agpatuloy akong tapno saan ka mataktak, Mare. Sakan to ilibre no maalak ti pangabak ko iti huweteng. Wan Mare, ag-text ka lang kanya. Agyaman aklaunay, pare Rudolph. Kamaudyanan na, nangabakak matlangan iti dayta huweteng. Di kagyaman kanyak, Mari Teriang. Ah? Ay, arumbang lang agyaman akin ka, ah? At dati parikot ko, Mari. Parikot? Anya nga dayta parikot? Kuha ngamin, Mari. Diretsun nakman? Amukat, arimuarti tinaya ka numero. Saan ko nga insubmit ti tayam, Mari? Anya? Jak tuma ngamin amo ang mga bak ka, Mari Teriang. No kasta, kinupit mo gayam ti tayami? Mari, pasensya ka na. Ay, unay ka matan, Rodolph. Pasensya ka manan, Mari. Tapno, awan ti makong ko na isublik ti 500 atayam. Ay, saan? Basol mo dayta? Apay kuma 500 lang ti sublim kanyak ngay. Jak mga rod amo, Mari. Ay, parikot mo daytan! Sikat ti makaamong ang panunot iti pamuspusan. No saan mo kumakinupit? Di awan ko mati parikot mo ita. Ubustamot nga iti napanamtiryang anak kao. Ay na, talaga day dya Rudolph tatang. Apay ka day. Kinupit na ti tayak iti huweteng. Anya? Imbis anangabak ti numero at tinayak. Saanan Anya nga iti kunanan anak kao. Isubli na kano ti 500 ko tatang. Ngam sanak nga manugot. Dakkel ko mati maalak a kwarta. No saan akasta ti inaramid day dya tao. Hindi pa ilang ngamin kay ngagdudwa ako niti dayta, Rodolph. Nangabak kanumot ni Mari Teriang iti huweteng, Rodolph lakay. Wan, ngam adda ti parikot so saan bakit? Ay nawaw, anya ti parikot? Kinupit ko ti tayada. Anya? Dahita ti budno bakit? Sapay dakkel ko mati panghabak ni Mari Teriang. Ay na, Rodolph, agar aramid ka iti parikot mo kunakmanan. Jak mga mga habak ti numero na. Mga bakman no saan, dakis lang ta ako pitan ti tayada. Bunga daytan tinagado akalukwam. Ni bakit man? Isumat lagayam nga ado ti kwartam. Tayagayam dagiti tattao. Di ka kadi mabain, Siyempre, mabayin lang tama na bakit? Jak to ba mo nagpatayaak din tumalang? Pasungbat ka pa ilang amin! Anya dyan ang ngag ko, ataya akinupit mo, Rudolph anak ko. Taya iti weteng, nanang. Anya? Malas nga rod, nanang. Malas. Tay supay lang mo tirimwar ang numero. Pangalaam nga raw iti pag-back up mo. Parikot ba rin, nanang?
Padasik ti makisarita kin ni Mariteryang. Ay, nagloko kan. Talaga nga awan manak na kamaw. Kasano nga agtalagdag iti tattao ken kangay no kasta ka. Tulungan nak man ngagpalawag iti kumarim, Susan, bakit? Tulungan nak ni Mariteryang. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Kat talaga mo't akam mali tinaramid mo. Taya ti tattao pag interesang. Saanan ang maulit, bakit? Ay talaga saanan. Kasaritan ko mati kumarim, Ibaga mga isardang nanti ag istorya tani, nakababair. Kano mabalin, isubli kong ti 500 na. Sika ti makisarita kan ko ana. Saan asyak ti pagparikuton? Bakit? Alaman tin No agaramid ka iti kalukwan, kabaalam, oray may mesam. Ita, sika mismo ti mang sulbar iti parikot nga naramid mo. Bakit mo yun? Awon gayam, addan ni Tata Guryo. Ah. Iso ti agpatayain ton bigat. Mapankalaangan ijay garden. Huston day ta waiting. Mariteryang, isubli kong to'y 500 mo, ni. Kinan mo kumamot dun Amok mo't arupat kwarta ka. Samot, Maray. Kat no kinupit mo ti tayami iti weteng. Saan anay gagara tayo dyan, Maray? Anya saan anay gagara mo talawlaw atum dita? Apay, jay kwarta mismo tinagnaan ang idulin iti bulsam kasta kaday. Anya nga tikat mo nga ramidag, tapno mapakawanak, Maray. Agsasarita tayo kada Tata Guryo. Mabalin mo't pagsaritaan ta ada talang. Nasaysaya at no adda ni Tata Guryo. Tapno adda makangeg iti pagsaritaan ta. Ken amangan no isu ti makaibaga iti nasaya at asolusyon ti parikot ta. Siya kumot ti mapabainan, Maray. Sika mismo tinagaramid iti pakaibabain ng pare. No taya nga men, di mo kupitan. Asinulangan nga iti agtalagken ka no kasta ti aramid mo. Piliyam ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal ti panagtalak dagiti tattao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.